Imana ishimwe cyane bene data. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana ntabwo izirambirwa n'amasengesho y'abera, ahubwo ihora iri maso ku bwabo. Imana ishimwe cyane. Iyo bavuga irabumva, iyo batatse irabumva, tirambirwa habe namba kumva amajwi yabo, tirambirwa habe namba kumva amasengesho yabo, tirambirwa habe namba kumva indirimbo zabo iyo baririmba, tirambirwa habe namba kumva iyo basenga mu gicuku, ahubwo ihora ibangiriye amatwi kugira ngo ibumve. Imana ishimwe cyane. Yona ari mu nda urufi rwamumizi, amaze guhinduka rasiyo y'urufi, arasenga. Mu bisome muri Yona isura 2:2. Yarasenze, asenga ari muhengeri, ari mu nda y'isi, arasenga, aravuga ngo Uwiteka Mana unumve. Natakiye Uwiteka aranumva, arataka Uwiteka aramwumva. Uwo munsi ntiyahinduka rasiyo y'urufi, Uwiteka aramwumva, aramutabara. Imana ishimwe cyane. Mefibosheti nawe kubera ineza ya se, yarasenze, ineza ya se yabaye urwibutso imbere y'Imana. Ineza ya Yonatani yabaye isengesho imbere y'Imana. Imana yibuka Mefibosheti, Imana yibuka Mefibosheti. Mefibosheti yibukwa n'umwami Dawidi, aravuga ahari nta numwe warasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mbashe kumugirira neza. Imana ishimwe. Mefibosheti yibukwa n'Imana, umwami nawe aramwibuka, atangira gusangira n'ibikomangoma. Imana ishimwe cyane. Imana ntizirambirwa kutwumva, Imana ntizirambirwa iyo tuyibwira itarasubiza, tuba tumenye ko yumvishije. Iyo tuyibwira tutarabona ibyo tuyisaba, tuba tumenye ko ari Imana yumva, ari Imana idahwanye n'ibigirwamana bitumva. Imana yacu yo iza yumva, yotinda gusubiza ariko iza yumva. No mu gutinda haba mu isomo, tizitinda gusa kubwo gutinda, haba ari icyo ibishaka kukwigisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana yarasenze, arasenga, arongera arasenga, arongera arasenga. Imana ntiyarambiwe no kumva isengesho rya Ana, imuheza Samweli. Imana ishimwe cyane. Amajwi yose arakekeka, amajwi yose y'abantu arakekeka, abantu bavuga barakekeka, abantu bamwibona hejuru barakekeka, ba Penina bavuga barakekeka. Imana imuhindurira page, Imana ihindura histoire, Imana ihindura amateka. Kubera iki? Kuko yasengaga Imana yumva kandi igakora. Imana ntizirambirwa bene data. Nawe komeza usenge, nawe komeza uyibwire, nawe wirambirwa, nawe komeza uvuge, kuko irakumva neza. Umunsi umwe izocecekesha ayo majwi, umunsi umwe izahindura page, umunsi umwe izahindura ubuzima, umunsi umwe izahindura ibyo abantu bareba, umunsi umwe bizaba amateka. Komeza uyibwire, kuko ntizirambirwa no kumva amasengesho y'abera. Imana ishimwe cyane. Dawidi nawe yarasenze, arongera arasenga. Dawidi wari mubi, Dawidi washukishwa gusa n'ijisho, Dawidi guhemukira Imana byari byoroshye, ariko arasenga, aravuga ngo Uwiteka we, ngo ndagusabye umpindurire umutima ugambirira kwica. Ni wewe waremye imitima, ni wewe waturemye. Rero mwami Imana yanje, ndagusabye umpindurire umutima. Imana nayo irangize irabyumva, yumva ryasengesho. Iyo dusenga neza izitwumva. Hari abasenga ariko badasenga neza, hari abasenga badasenga kuko Imana ishaka, ariko iyo dusenga mu bushake bw'Imana, ni ukuri Imana yakiza yumva, ni ukuri Imana yashirumva. Iyo dusenga mu bushake bw'Imana, ariko iyo tudasenga mu bushake bwacu. Hari igihe abantu basenga mu bushake bwabo bakibwira ngo Imana iragendera ku marangamutima yabo. Oya, sibyo.
hari igihe abantu basenga biganyira bakibwira ngo Imana ngo iragendera kuri ako gahinda, sibyo. Ariko isengesho Imana izayumva ni igihe wasenze isengesho ryose riri mu bushake bw'Imana, none Imana nayo igakora ubushake bwayo ku buzima bwawe, hanyuma ubushake bwawe bwahura n'ubushake bw'Imana, byose bikaba biruzuye. Kuko uyu Dawidi yari afite ubushake bwo kwegera Imana, yari afite ubushake bwo guhindurirwa umutima kugira ngo akore icyo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo harimo ubushake bw'Imana, harimo inyungu z'Imana mu buzima bwa Dawidi. Ari nayo mpamvu yasabye Imana ngo imuremere undi mutima. Impamvu tudasubizwa ni mu gihe dusaba Imana mu nyungu zacu hatarimo inyungu n'imwe y'Imana. Ayo masengesho akenshi tagira impact imbere y'amaso y'Imana, ariko amasengesho agira impact imbere y'amaso y'Imana ni amasengesho aba yuzuyemo inyungu y'Imana mu buzima bwacu, noneho kugira ngo inyungu y'Imana yaza mu buzima bwacu n'inyungu zacu cyangwa se inyungu z'imibiri yacu zikagira icyerekezo, kuko harimo inyungu y'Imana, kandi inyungu y'Imana niyo ikwiye kuba muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Bituma Imana yumva ihindura umutima wa Dawidi, kugeza ubwo Dawidi yageze ahantu aravuga ngo Uwiteka we ngo uzantatena nijoro sinziriye, utatu umutima wanje, ahari wagira ngo ubwo ndi maso nkomeje kwikiranura no mu gihe sinziriye uzantate, urebe ko hari icyo gukiranirwa wasanga mu mutima wanje. Imana ntizirambirwa n'amasengesho yabera. Iyo wasenze ufite intego nziza, iyo wasenze uri mu bushake bw'Imana, ni ukuri Imana izayumva. Amasengesho y'imfabusha ayo yose ntacyo azamara imbere y'amaso y'Imana. Mu gihe wayasenze harimo inyungu zawe gusa, mu gihe wayasenze hatari mu bushake bw'Imana, ukavuga ngo narasenze kandi nongeye ndasenga, nuko watakaje umwanya utazi ibanga ry'isengesho. Ibanga ry'isengesho ni rimwe gusa, Imana ishimwe, ni ugushaka inyungu z'Imana muri twebwe. Rero mwene data, uko usenga kose ugomba kumenya ibanga, password y'isengesho. Tupfe gusenga waraza, tupfe gusenga gusuterera, ahubwo menya gusenga isengesho rikora ku mutima w'Imana, kandi Imana ntabwo izirambirwa n'amasengesho yabera. Imana ishimwe, komeza uyibwire ibyakunaniye, komeza uyibwire ibikubera imbogamizi, komeza uyibwire ibyabuze ibisubizo, wewe komeza uyibwire, nayo yiteguye kukumva no gukora ibyo ushaka mu buzima bwawe. N'Imana yumva kandi igakora. Ijambo ry'Imana ribafashe bene data kandi ribagirire neza. Senga kandi wongere usenge, senga wongere usenge, wirambirwa no gusenga, kuko Imana yacu guteza amatwi kandi izumva gusenga kwawe mu gihe wasenze mu kuri no mu mwuka, mu gihe wasenze mu bushake bw'Imana, kuko nta kinanirana imbere y'amaso y'Imana, nta niki kimwe. Imana yacu niyo yo kwiringirwa. Imana yacu iyo yo